Bueno, egunon guztioi, gaur alkatearekin, Mireia Elkoroiriberekin berba egiteko aukera izango dugu. Gaina gaur egun berezia da, martxoak 31, egun handia hemen herrian, Durangarrentzat, eta baina gaur honetaz, baina beste kontu batzuetaz berbetako aukeri izango dugu, hilero behin izaten dugun elkarrizketa, solasaldia, gaur egungo gaiak jorratzeko eta pilpilien dauzenak pizka bat jakinerazteko herritarrei. Hasteko, egunon, Mireia. Egunon Idoia eta egunon Durangar guztioi. Esan dugun bezala hasieran gaur egun berezia, martxoak 31 Durangoko bombardaketaren oroimena, 88 urte betetzen dira. Zer esanik ez, egun oso berezia. Bai, guretzat egun oso garrantzitsua da, duela 88 urte gertatu zen tragedia ura, ezin dugu ahaztu, ezta. Nik uste dut Durango oso markatuta egon dela bombardaketa harengatik, urte askotan Durango isildua egon da, baina ez dugu nahi isilune hori mantentzea, nahi duguna da isilune hori apurtzea, eta jente guztiak jakitea zer gertatu zen. Egun hartan, 1997ko martxoaren 31an, 213 pertsona hil ziren, batez ere Eleizara joan ziren bitartean, benetan oso une latza izan zen, tragikoa, eta ezin dugula ahaztu, uste dut, gure erantzukizuna dela, nolabait gertatutakoa oroitzea eta biktima guztiak omentzea ere. Eta zertarako oso garrantzitsua delako memorian mantentzea gertatutakoa bizirik nolabait eta horretaz ikestea berriz gertatu ez dadin. Zoritzarrez, gaur egun ere ikusten dugu, beste horrelako tragedia batzuk, hainbat tokitan, eta hori da gertatu ezin dana, orduan uste dut oso garrantzitsua dela, gure seme alabek ere eta hurrengoko belaunaldiek ere jakitea gertatutakoa eta saiatzea beti horrelakoak ekiditen. Gainera gaur eguerdiko 12etan Eskurdi plazan ekimenak izango doguz? Bai, egun osoan zehar daukagu zenbat ekimen, goizetik goiz egon gara hilerrian, ondoren portikoan egon gara ere, Andramariko elizpean, eta 12etan daukagu ekintza edo ekitaldi ofiziala izango dugu Eskurdi plazan, eta bertan hainbat agintari etorriko dira ere, eta danon artean nahi duguna da oroitu eta baita biktimak omendu. Gero arratzaldean ohikoa izaten den bezala, Gerediagak Kreskitinekin antolatzen duen ekitaldia ere izango dugu, eta egun osoan zehar hainbat ekitaldi daukaguz. Mireia, aurrera jarraitu behar dugu eta gogoratu behar dugu aurreko astean ohiko bilkura ospatu zela Durangoko udalbatzan, eta bertan ehun elkarteak aurkeztutako mozio bat aurkeztu eta landu egin zen. Gogoratuko dugu, Durangoko udala Euskal Errepublikaren parte dela adieraz dezan eskatzeko, eta mozioa hori izan zen, baina EAJ PNVk eta PNVk hori da, mozio alternatiba bat aurkeztu zuen, mozio horrek EH Bilduren babesa jaso zuen, eta beraz aurrera atera zen. Gogoratuko dugu ere, gainontzeko alderdiek zer egin zuten, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak kontra bozkatu zuten, eta herrien eskubide independienteak abstenitu. Eusko Alderdi Jeltzaletik sortu ginenetik, ez da, oindala 130 urte, gabiltza Euskal Nazioaren eraikuntza lanetan. Urte asko daramatzagu gure eskubideak defendatzen, gure autonomia eta autogobernua nolabait defendatzen, eta batez be gure herritarren borondatea, interesak eta eskubideak bermatzen direla lan egiten horretarako.
Esan bezala urte asko daramatzagu eta autogobernuan asko aurreratu dugu, gure erakundeak sortu duguz, eta alde horretatik asko aurreratu da, baina ez gara konformatzen. Guk argi daukagu, haratago joan nahi dugula, eta alde horretatik estatus berri bat eskatzen dugu, hori da guk defendatzen duguna. Ehun elkarteak aurkeztu dauen mozioa oso desberdina da, zeureke Euskal Errepublika bat aldarrikatzen dabe, baina aldarrikatzen dabe postura edo jarrera unilateral batetik eta nik esango nuke irrealista batetik, Gu horretan pragmatikoa gara eta egiten duguna da, nolabait, proposamen posibleak, bideragarriak direnak, eta horrek beti doaz negoziaketaren eskutik, aldebikotasuna oso garrantzitsua da, guk argi daukagu estatuarekin hitz egin behar dugula, eta horretaz aurrera joatea adostasunak bilatuz, eta nazioa sortzea hori da guk nahi duguna, beti lehen esan dudan bezala, herritarren eskubideak aldarrikatuz eta bermatuz. Eskubideak dinodanean, ez da bakarrik askotan pentsatzen duguna, eskubideak dira, eskubide sozialak, eskubide kulturalak, hizkuntza eskubideak, eskubide politikoak, eta horrek guztiak dira guk aldarrikatzen ditugunak, eta horretarako estatus politiko berri bat guztiz funtseskoa da, eta saiatuko gara aurrera pausoak ematen horretarantz. Aurrera jarraitzen dugu eta auzoetan ere Durangon bilerak egin dira eta bileren balorazioa auzoekin batera izeneko ekimena aurkeztu zen eta auzo guztietan egon ondoren jaso dituzue ekarpenak eta ze nolako balorazioa egiten duzu? Egiten dugu oso balorazio positiboa, guk heldu ginenetik, gobernura heldu ginenetik argi geneukan gu nahi dugula gobernatu herritarrekin. Eta herritarrekin gobernatzeko hainbat gauza egin dugu, Lehenengoz eta behin, udal honetako ateak ireki, bulego honetara edozein herritar etor daiteke, asteazkenero hartatzen duguz, eta hori ekimen edo ekintza usteot polita eta interesgarria dela. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik herritarrak ona etortzea, baizik eta gu auzoetara joatea. Eta hori da egin duguna. 7 auzotan egon gara, eta egia esan usteot oraindik kosta egiten dela, jentea hurbiltzea, baina guztira ia 100 proposamen jaso dugu, 83 proposamen, auzo guztietara hurbildu da, 10-15 pertsona inguru, eta oso interesgarria izan da, gertutasunetik, entzutea herritarrak, euren proposamenak, euren kexak, euren ardurak, eta eurek Durango nola ikusten daben, eta euren auzoa nola ikusten daben, eta euren auzorako ze proposamen deuki esan, Egia da proposamen batzuk, edo, agertutako ideia batzuk errepikatu egiten direla orokorrean, Durango osoan zehar, adibidez, argiteriarena, kale garbiketa, elkarbizitza, patineteak eta sortzen dabien nolabaiteko keska hori, horrelako gauzak orokorrean agertzen dira, Eta gero auzo bakoitzean badagoz beste agian berezitasun batzuk, Adibidez, Tabiran, gehien errepikatu zan ideia izan zen, autobusa jartzen danean, mesedez ez izatea bakarrik Tabirara joateko, baizik eta Tabirakoak erdigunera edo landakora edo hurbiltzeko erabili ahal izatea. Madalena auzoan parkearen inguruko hainbat proposamen jaso ziren, landakon, beste kontu batzuk, argiteria, San Roken adibidez komentatzen zuten agian ondo egongo litzatekeela komun publiko bat jartzea, Aramotze eta Otamotzen inguru horretan. Bakoitza badekoz bere berezitasunak, baina orokorrean hainbat ideia errepikatu egin ziren.
Bueno, eta aurrera jarraitu behar dugu, baina, bueno, prozesu parte hartzaileak ere hor daude, eta, bueno, prozesu parte hartzaile honen harira, erabaki da postontziak ere sartzea, nolabait esateko, ez da? Konta iguzu pixka bat, zer dela eta? Bai, bueno, aurrekontu parte hartzaileekin ja aspalditik gabiltza, pasadan urtean 200.000 euro izan genituen eta erabaki genuen nolabait kolektiboka edo banantzea, ez? Pertsona nagusiei alde batetik eta gazteriari beste alde batetik, proposamen zehatzak egoteko kolektibo hauei zuzenduta. Aurten desberdina da, aurten auzoka egin nahi izan dugu, kopurua nabarmen handitu dugu, 600.000 euro jarri dugu aurrekontuetan, eta egin duguna da, Durango 6 zatitan banandu dugu, badakigu auzo gehiago daukaguzala, baina garrantzitsua zen, aurrekontu, neko potoloa edo egotea zona bakoitzeko, ez? Horrela, proposamenak handiagoak edo izan ahal izateko. Normalean, hau parte hartu bidez egiten dugu, aurrekontu parte hartzaileetan proposamenak egiteko eta abar, eta hori martxan dago, apirilaren 16 arte martxan daukagu, baina bai konturatzen gara, digitalizazioan aurrera goaz, gehienak nik uste dut oso ohituta gaudela, ez, digitalki egiten eskaerak eta abar, baina badago oraindik jende bat, ez, batez ere pertsona nagusiak ez direla inondo konpontzen, ez, teknologia berriekin. Orduan nahi duguna hauek euren aukera eukitzea. Eta pasadan urtean jaso genituen adibidez nagusien zentroan jaso genituen proposamenak, eta aurten ere nahi duguna da aukerak zabaltzea. Orduan, azean, sakean proposamenak jasotzeaz gain, pertsona nagusien zentroan, astarloan jasoko dira, eta adibidez euskaltegian ere posible izango da. Uste duguna da, azkenean, aukera ahalik eta gehien eman behar direla, eta horretan gabiz. Eta jente animatzea, aurrekontu parte hartzaileak danontza dira, eta benetan uste dut merezi dauela jenteak pentsatzea euren inguruan, euren auzoan, ze proposamen egin nahi daben, eta aurkeztera animatzen dotziet. Esan duzu, apirilaren 16 arte dagoela zabalik, ez da? Bueno, badago, oraindik tartea, prozesu parte hartzaile hauetan parte hartzeko. Vamos a hablar de proyectos, Mireia. La Vía Verde han concluido ya las obras del tramo 1 y 3 y, bueno, cómo se ha desarrollado esta obra y comenzará el tramo o la fase 2, que decías que es la fase más complicada, ¿no? Sí, bueno, la fase 1 y 3 está prácticamente terminada, nos falta algún detallito final, en realidad en la catenaria que hemos querido mantener un poco, pues por esto de lo importante que es la memoria, ¿no? Y la historia, que al final Durango siempre ha estado vinculado al ferrocarril, y ahora, claro, como no vemos pasar el tren, pero bueno, sí creemos que es importante que de alguna manera por fin podamos acabar con esa barrera que hemos tenido históricamente en el centro de Durango y que nos ha separado, ¿verdad?, toda la vida. Eso ya se ha eliminado, pero sí queremos mantener simbólicamente al menos pues esa catenaria como elemento, pues histórico para el recuerdo, ¿no? Entonces eso es el único detalle que nos falta ya por rematar. Y después ya pues tenemos que empezar con la fase 2, que como decías es la más compleja. En este momento estamos pendientes de la autorización de URA, porque, como sabéis, pues queremos mantener ese puente que antes era utilizado por el ferrocarril, y lo que queremos es mantenerlo para uso peatonal, solamente para personas andando o en bicicleta. Y bueno, pues estamos pendientes de esa autorización. En el momento en que llegue la autorización, pasamos a la licitación, que esperamos poner en marcha esa licitación antes del verano, para que después del verano, septiembre, octubre, por ahí, podamos comenzar a ejecutar ya esas obras.
que sinceramente creo que van a suponer un antes y un después en Durango, porque va a ser el paso ya definitivo para eliminar esa barrera, ¿no?, que comentaba. Después, bueno, el plazo de ejecución, si no me equivoco, es de unos 9 meses, así que, bueno, aproximadamente en junio del año que viene, antes de verano, esperamos poder tener concluidas esas obras. Y sí, la verdad que yo tengo muchísimas ganas, desde luego, de ver ya ese cambio, ese paso tan importante que vamos a dar, y supongo que la mayoría de los durangueses y duranguesas también. Mireia, beste proiektu bati buruz berba egin behar dugu, Plateruenaren aurre proiektua nola dago, duela 2 hilabete honetaz berbetan egon ginen, baina gaur egun zen nolako evoluzioa izan du proiektu honek? Beno, guretzat Plateruena musika aterpea proiektu oso potentea da, beti izaten dodan bezala. Durango urtero bihurtzen da euskal kulturaren hiriburua, ez da, asteburu batez, eta gura duguna da nolabait hiriburutza hori urte osoan zehar edatzea. Eta horretarako Plateruena musika aterpe proiektua oso garrantzitsua da. Egon gara hilabete askotan lan egiten proiektuan, eduki proiektuan, gero horrez gain gauzatu behar dana da rehabilitazio proiektua, aurre proiektua ja nolabait erdi amaituta daukagu, horretan gabiltza, eta gero ja ejekuzio proiektua egin behar da. Bitartean erakunde publikoekin lanean ari gara, bai Bizkaiko Foru Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin batera. Uste dugulako proiektu hau Durangoz haratago doala, eta euskal kulturari buruz hitz egiten ari garenean, Durangoko azokari buruz ere hitz egiten dugunean, ez gabiltza bakarrik Durangoko esparru horretan, baizik eta Durangotik haratagoko proiektu bat izango da, eta horretan gabiltza erakundeekin batera, definitzen aberria nola izan daiteken elkarlan hori, eta nola parte hartu dezaketen beraiek ere proiektu garrantzitsu honetan. Azken finean gure duguna da, musika oinarri hartuta, Durango kulturaren mapa horretan ondo kokatzea, eta musika arloan Bizkaia mailako eta Euskadi mailako erreferentea izatea Durango. Hau da, kontzertuak eta horrelakoak? Bai, formakuntza, kontzertuak, musikarekin lotura daukan edozein ekintza eukiko dau bere aterpea Plateruenan. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en el pleno del pasado miércoles, el pleno del mes de marzo, ayudas económicas por valor de 77.000 euros para crear esas nuevas comunidades energéticas aquí en Durango. Este es un tema que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno, impulsar las comunidades energéticas en Durango. Yo creo que hay que reconocer que no sabíamos muy bien tampoco, ¿no? Teníamos claro que queríamos impulsar, pero tampoco sabíamos muy bien cómo hacerlo. Y en esto, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido formarnos un poco, tanto la parte técnica como la parte política. Tengo que decir que este es un tema en el que tenemos un amplio consenso, porque H. Bildu presentó una enmienda presupuestaria de 100.000 euros el año pasado, que nosotros aceptamos de buena gana, porque efectivamente está muy alineada con nuestro programa de gobierno, y con esos 100.000 euros lo primero que hicimos fue, como digo, una formación, tanto para la parte técnica como política, para conocer mejor cómo podíamos abordar este tema. Hemos visto que la mejor forma siempre está, digamos, vinculada con el impulso también de la ciudadanía, es decir, esto no es un tema que pueda hacer el ayuntamiento por sí solo, sino que tiene que haber implicación también. Y por suerte en Durango tenemos ya un movimiento, una asociación que se está creando para el impulso de una comunidad energética en Durango. En ese sentido, esto yo creo que es lo más positivo, porque no es solo el ayuntamiento, sino que es la propia ciudadanía la que nos está también demandando este impulso.
Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora y lo que se aprobó exactamente en el pleno de la semana pasada es esa línea de ayudas que se incorpora a nuestro plan estratégico de subvenciones con una cuantía económica de 77.000 euros para ese impulso de las comunidades energéticas. Aparte, hemos dejado otros 18.000 euros para, bueno, asesoramiento en esta materia, porque como digo, esto es algo novedoso, es novedoso para nosotros y tenemos claro que vamos a necesitar también cierto asesoramiento. Pero yo creo que lo importante es que aquí estamos trabajando conjuntamente esta asociación de impulso de las comunidades energéticas junto con el ayuntamiento, es decir, la administración pública junto con la ciudadanía, para impulsar las comunidades energéticas, que yo creo que, bueno, pues que es hacia donde tenemos que avanzar. Supone ahorro energético, supone también ahorro económico para los bolsillos de las familias y, bueno, pues yo creo que en este sentido, desde el punto de vista del acuerdo y pues seguro que vamos a avanzar y este ha sido el primer paso, pero ahora en lo que nos tenemos que poner es en trabajar las bases de esa convocatoria de ayudas que saldrá próximamente y esas bases también las queremos trabajar tanto con EH Bildu, con los partidos políticos, como también con esta asociación. Etxebizitza tasatuei buruz hitz egiteko aukera ere izango dugu, Birjinosteko eraikinak, ez dakite oinarriak noiz egingo dira, zeintzu dira pizkate udalak dituen ez dakit iragarpenak edo prebizioak? Beno, kasu honetan ere innobatzen iaia ari garenez, ezta, ze lehenengoko Durangon erekitzen diren lehenengoko etxebizitza tasatuak dira. Eta orduan, honetan ere kostatzen ari zaigu nahi izango genukena baino gehiago. Egia da, pauso asko eman direla eta ja azken fasean gaudela. Orain arte, ordenantza onartu behar izan dugu eta ondoren oinarri horiek lantzen ibili gara. Oinarri horiek apirilean onartuko dira eta behin onartuta daudenean, argitaratuta daudenean eta abar, sosketa egin ahal izango da, epe bat irekiko da jentea apuntatu ahal izateko, baldintza guztiak betetzen dituzten pertsonak apuntatu ahal izateko eta gero sosketara pasatuko ginateke. Guretzat berri ona da, argi daukagu etxebizitza dala une honetan ardura handienetarikoa ez Durangon eta alde guztietan, ezta? Eta horretan, lan egin behar dugu, alde batetik etxebizitza tasatu hauek ahalik eta lasterren jentearen eskuetara edo eskuragarri jartzeko, eta baita etxebizitza babes ofizialeko edo babes sozialeko beto etxebizitzak bultzatzeko eta horretan ere ari gara. Legealdi hasieran esan gendun, guretzat etxebizitza guztiz lehentasunekoa dela eta horretan gabiltza lanean Euskal Trenbide sarearekin batera trenbideko periaren inguruan hitzarmen bat sinatzeko eta hitzarmen horren ostean etorria ahalko da beste hitzarmen bat etxebizitza sailarekin Durangon babes sozialeko etxebizitzak eraiki ahal izateko. Guztira, 500 etxebizitza baino gehiago, 700 inguru dira, eta uste dugu benetan oso garrantzitsua dela. Batzutan emoten da, ez direla pausoak ematen, horrelako pausoak emotea edo emoteko atzeko lan asko dago, batzar asko dagoz, ez da izaten erreza, baina bagoaz, gutxinaka, eta espero dugu hurrengo hilabeteetan ja hitzarmen hori sinatu ahal izatea, eta etxebizitza plana nolabait aurkeztu ahal izatea, eta hurrengoko pausuak irmo ematen joatea. Dos cuestiones más antes de concluir con esta entrevista. La mesa en materia de seguridad, esa propuesta de crear una mesa de seguridad aquí en Durango, ¿cómo van las cosas? Bueno, este es otro de nuestros ejes estratégicos, ¿no?, de legislatura. Lo recogimos así en nuestro programa de gobierno, un gran pacto por la convivencia y la seguridad y una mesa de seguridad ya para concretar más.
Estamos trabajando en ello, le estamos dando forma porque queremos hacerlo bien. Queremos que sea una herramienta útil, una herramienta en la que podamos participar todos los partidos políticos, queremos hacerlo desde el consenso, porque tenemos claro que todos los partidos políticos queremos que Durango sea segura, o sea, en eso no tengo ni la más menor duda. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando es ahora en darle forma a cómo debe de funcionar para poder llegar a ese acuerdo, primero en el ámbito político y después, una vez que tengamos este acuerdo en el ámbito político, abrirlo ya a esa mesa de seguridad que tiene que ser participativa, tiene que contar con la participación ciudadana. Eso es algo que también tenemos claro, queremos que esta mesa de seguridad, además de los agentes de seguridad como es normal, tanto Policía Municipal como Ertzaintza, sea la propia ciudadanía, a través de asociaciones representativas, la que pueda participar de alguna manera y la que pueda ir marcando dónde están las prioridades en materia de seguridad, ¿no? Dónde están nuestras mayores preocupaciones y dónde tenemos que atajar cuanto antes. Y muy importante, no solo hablamos de seguridad y de convivencia, porque muchas veces yo creo que Durango en general es un municipio seguro donde bueno, pues podemos movernos con tranquilidad. Ese es, yo creo que una de nuestras mayores fortalezas, pero no nos podemos relajar nunca, y esto va a ser una herramienta importante para seguir manteniendo esas cotas de seguridad que tenemos, porque siempre hay que estar alerta. Y luego la otra parte es la de la convivencia. La mayoría de quejas que se reciben no son tanto desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? o las denuncias que se reciben. En la mayoría de las veces son temas más de convivencia, más de ruidos, de molestias, Entonces, bueno, pues ahí también tenemos mucho que hacer y esto también se va a abordar desde la propia mesa de seguridad. La idea es que podamos llevarlo a la comisión de organización de abril ya la propuesta, y a partir de ahí, bueno, pues veremos el tiempo que necesitamos, ¿no? Para alcanzar ese acuerdo político y poder poner en marcha la mesa de seguridad, pero nos gustaría que pudiera ser en mayo. Eta azken kontualen hitz egin dugu, Plateruenaren aurre proiektua, eta finantzia bideak bilatzen ari dela Durangoko udala, eta beste eraiki bati buruz, hau da, Pinondo kulturetzea aurre proiektuari buruz edo, zer dakigu momentuz? Babitu lanean ari gara horretan ere, hasieratik esan gendun, guk kulturretxe bat nahi dugula Durangon izatea, eta ja egin dira hainbat bilera teknikoki nolabait kulturretxe hori nolakoa izan behar dan, hau da, ze espazio izan behar dituen, ze zerbitzu eskaini behar dituen, eta abar. Pasadan astean ere izan gendun beste batzar bat, politikoki ere nola ikusten dugun, behin jasota ikuspegi tekniko hori, eta hori guztia proiektuan nolabait txertatuko da, eta proiektu hori, aurre proiektua, hile honetan, hile honetan ez, gaur martxoak 31 da, apirilean zehar izatea espero dugu, eta hortik aurrera proiektua behintzat prest izatea, eta gero, ikusiko da, horretarako finantziazioa beharko da, eta ikusi beharko dugu berria noiz gauzatu dezakegun, hori izango da apurra bai, Durangoko udalaren kontuen arabera, eta lortzen doguzan diru laguntzen arabera. Bukatu behar dugu, errepaso zabala egin diogu, aktualitateari, Durangoko aktualitateari, eta beste barik, gaur egun
berezia, esan bezala herritarrentzat eta baita zuentzat. Eta, bueno, jarraituko dugu, mota honetako elkarrizketak egiten, interesgarriak direlako, ez? Bai, eskertzen da, benetan, eskerrik asko, gonbidapenagatik, ze beti izaten dutzuedan bezala, beti da plazerra, zuekin berbaitea, eta baita Durangarrei zuzendu ahal izatea, oso garrantzitsua delako Durangarrak informatuta egon daitezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.